Mirang pasadon sang oka kalanin kawentenan sang rumaga guru rupake mireng ingyan pisadun ipianak sapunapi barang pada dia seramo duga gati kawinan jak permangkin wih jak barak bieng ingyan perupuyan ibun nyane pemekas sang seramo semalia mengah pamilu dia sangkaning Brahman tione tan kadi-kadi nenten jeung etang etung napi malih kawentenan ni dia saramo digelis ide mati ya rawon yang kena koyatnya Aglisin pemargi sagedan sampun rawuh orang kena sang saling larang yadnya pemekat ide sang Prabu Janu Jaya sade pangras membawa sari jawenten jangkoyan malih ingyan baos ini dia seramo kapin ide sang pinaka murdane jagat sang Prabu Janu Jaya manut kapining pematbat ni dia seramo nete cai sang Prabu kene ada anak cai pemekas cai sang Prabu Janu Jaya anak ibu cai irang bawa Gupin caira pang pedas ban cai lakar medingahang aking ken sakit kena wake di depengani buku jani pang cai tata sama ini buat parisolah sang seruto sino nganis taya ngapisah
Mapan sang Suruto Seno bani ngangguang kita bilih-bilih ngenistoyangan buron ane tuno ane merupo dekil mangkin padu tampir ane sing sanang ngelakar kelidin mulu pantas ane nerimo anak ibu kui dewo sanang dampinin Tiada mas tua ia dewa mapan sing jadi kudiang sing jadi kengkinan sing jebungan ane yani yang lakar nguncarang japungan terus mas tuh nyeragan ini ya madak nama pikuli iadnya na iradu ya tak semak mau wastu yadnya ni dewo tan sido ngemulihang tan sido nemu animadan kera haiwan kadi puniko inian pemastun dia salamu Durani pupunang dewa gitu mas ane lakar pikolihang ane setato lakar pupun ini dewo Wajang bayo ni kepangi pastiko subuh sinah besan panco bayu di dodonan ane lakar pikolihang ane lakar pangguhang ini